biaka malka nor online tv ner malaka ne makan konore racha membe bu konling ler ban linga kanor online tv men biangat South Sudan kana Uganda lakin dia nyeny antama kay Equatoria re wujin chalka makwi re wujin danante ka South Sudan ci deni Uganda ci kan wota ka ci go tana janda ban ling gorono jin bi janyu ak nasin ko kena content kwesh kan online tv ko bien ler bien karling ka tung nentenas gwaza me shigubnen yenamo raja dana chalat gwaza me kum South Sudan ka jan gwaza me kene de content ka Makwi County Eastern Equatoria rewiki Equatoria region you know chikan la no kene dier kana long la kum dung Uganda che wuje chale Makwi County mo che jegol pinyan tama ko raja dan chikana lat kana dier ken ke ci peng midit la peg de ni nyung Uganda chika madalong ka jan Makwi ka Equatoria mo lat ken no tame de ni ken wokan amre ko ne rodian lo ci de ni chiken wo mo chiken golpin kene de kon chinga ngwas mi kene cha ko rotpin ko kor jogo me pai wene ni la de ni ke las kire te la ni Uganda wojen chalka patoko kana abloro ke poge rewi kamakwi chwaka maka ken de ni chola de ni Uganda ala kwerpo ge payam ne aya Jamila Augustine choro jamalat chalat ken media nan ko ken lo ci jikur Uganda ki de ni ken chika wore wujen wini ka chikan ka chaka maka changder you know chukene dial jure wujen mo ka magwe yendi al biya jen teram gor ken gwada mo ken de ni Uganda gwada me dora ki shienda ci de ni Uganda ni re kon la South Sudanese tentere wujen wini ka makwi ka Equatoria ka South Sudan chukene jugono biya jen na me migu yene ala border rik border ki tenchol kon kenu kayne la kan kordi la kan kanu witu ngwana tema la kan to kor ko mete ka rik mi cheto ka kwike no en mutu ogane no ba de ni chogo jandangro ba nang re wujen duni ka Equatoria kuma Uganda nyodo je gwano na me der ka domi mo gor ka no bi korba to ka je ashire me shaling no te ka kor tiende chiro de lat kam ne kien ana mo mungot tenen tama chu de Uganda chikanu ka mere ko na rodian titini chikan go nyodo je gwano Uganda kana so Sudan ke jan gwad mentama te ka rere ka matodo mat mo te chikana mal kapchong ala SSPDF kana UPDF ala de ni South Sudan ke de ni Uganda mo te chikana mal kapchong na me ka domo gwa ke chikan lat ba korbe jendon kam Uganda kene South Sudan ke be mal dan kam dien be je ko kam dien te ga mal medi Uganda jikan kwan ken jikan ka jikan yo jikan ka South Sudan South Sudan jikan kwan ka Uganda so ken let karodian ni ne to mal long telaji South Sudan te ka Uganda lo jen lo te ka mar medi ban men tamare wuje me tirala ma chatokten ko ci deni Uganda jikan wuje mo chicken gol pinyan tama jelle dan di lenga me ko ngode kan dal kan long ko mandan border lat ko mo te ci karen link de ni Uganda kan de ni South Sudan tama re wujin wini ci tok bu kormo ba tok na me jana na chalat ko de ni to jandang ro shi wuci kan gol pin ala which which South Sudan dan lat kan no ye wedian ala makwi ka Eastern Equatoria ajanda di lenga na me ka kwi South Sudan kan Uganda laji Uganda lar kan o kan GPS nyodo jen dordan te tene doren ka South Sudan ne meshi mundu na munda jen karikten kona to kotama ka kan kainen konte kam wina dangro dung South Sudan kan Uganda ajele dandi ling na me ki jen le dana chanon kon kum South Sudan ka jen gwata me titi lakan ko lakan kanung gor Uganda gor jen wo buka ga kan South Sudan jen dan lero den tama gorno jin bi nyuwa nasin ko kien ko bi Nor Online TV bi ke chamala je ka ler kon pay no ngan bi ataga man bye bye